Allah no muññi la famille, Allah no ɓeyni no muññi, Allah no muññi ko tagi botte plus info accendi leydi. Musiɗo an julɗo o vidéo ɗo la waddemo mi waɗana kala ndarowolam ma kala hiɗuɗolam. Miɗo andintinde ɗo piyu gotum wurin ko woɓɓe andi ka aduna ɗo piiji ɗin ko ɗiɗi ko moƴƴuɗo e bonɗo. Ko wonɗa wartade wo ma ko wonɗa wadde o wooday yaltuɓe wi ko wonɗa wadde konko fenande. Si a neɓi wajagol ka réseau sociaux ɗo hara a jangay woni Qur'an woɓɓe ara inna ko fenande jokkuɗa. Arata ɗo waɗa ɗo pihum foppi hiɗa pihum ko waɗɗa kon. Min mi yeyimi komin andi konto ittoye ɓe yummiraɓe komin andi taw ko honno heɓiri relation ha addi ɓe yummiraɓe kono akiri ɗo si tawi goɗɗo no wadde ɓe interview hande. Wonɓe innude ko visibilité mi woni ɓe ɗaɓɓirde ɓe, wonɓe innude ɓen ko mi yahani ton ko fiyo mi heɓu vie ma mi heɓu abonné. Hollelam vidéo goto min e yummiraɓen ko mi waɗidi ko woni ka pasam a yiyata mi yeyami hewti ton biye 12h lan ton ha e 16h si mi ƴettiɓe mi addiɓe Conakry ga o yiyatala waɗi vidéo mi landiɓe ko honno si ɓe wujji mi landaki ɓe ene o piyi o mi landaki ɓay mi yeehi mi ƴettiɓe ko minni komi woni ɓe ƴettirde c'est parce que woɓɓe faalete ɓe waɗande piiji mais ko ɓe woni ɗon no woɗɗi parce que he yawgol tun dibre ka taw no woɗɗi itti e sikke a feƴƴa e dibre ka few no wonɗo irde o image ɗo ni ko suudu maɓɓe ndunni no wonɗo irde o image ɗo ni no waywa fuuta ko ɓe woni ɗon. Donc mi jiji nécessaire minni ɓay woɓɓe waɗanay ɓe don okkay ɓe basenji okkay ɓe piiji si ɓe ka saare ɗo sattanta himɓe ɓey ko on objectif ɗon naɓilan ittoyɓe ko mi ittiɓe ɗo min noon lan andi ko mi ittiɓe ɗon mi waɗanali ɓe 1 franc mi hokkali ɓe basen. Imagine si tawno mi ittanoɓe ko ɓe woni ton ko honno mimi siyiraynoɓe ko honno mimi waɗiranaynoɓe ɗi basenji ma ko ɓe woni heɓude kon ko honno ɓe hendortono point d'interrogation. Min mi waɗi vidéo waɗuɓe vidéo ɓen fof inni no faala heɓugol numéro maɓɓe ma andugol honto ɓe woni mi yaali goto affiche ɗo numéro mum o min mi waɗi numéro an on mi affiche mo mi inni kala anduɗo on to yummiraɓe woni yo wolna mi addayɓe mi waɗi démarche ji an ɗin ha mi andi honto ɓe woni yoɓani hoore am passe mi ƴetti taxi moto an mi yehi ha mi addoyiɓe si goɗɗo ari inni ko wi mi woni ɗaɓɓude yo yaha o ndara abonné am ɓen abonné am ɓe yo yaha o ndara ɓe est ce que hande komi fewndi ɗo miɗo fewndi ɗaɓɓugol vi komi woni ɗo hande min na abonné mi woni ɗaɓɓude na vi mi woni ɗaɓɓude Allah jonnino lan ɗum mbi 2022 Allah okkorino lan abonné an on Allah okkorino lan famɓe am ɓe mbi 2022 c'est vrai ɓe ɓeydoto mais si tawi goɗɗo no wadde vidéo fi heɓugol vi ma filmugol goɗɗo fi heɓugol vi na botte plus yimɓe jelo mi feƴƴinta ka pasam fiyoɓe heɓu abonné mi wonino okkowo vi quoi au fait min tigi komi vi komi fewndi ɗo hande donc na goɗɗo kortalan vi par ce que contenu ji ɗi mi waɗata ɗin haysi goɗɗo goo waɗi mi waɗi min lan andi no serti e yimɓe ɓen par ce que min ko hakkille an ɗe mi woni yarde na hakkille goɗɗo donc ara lan signalude on ɗo piyungo tum woɓɓe no yennude lan nini woɓɓe no jabanade lan taw jaabu hay e goto kala wonɗo critique de lan kala wonɗo la yennude tertemo o yenna ha min mi jaabomo mi feƴƴi on étape ɗo min la ƴetti systéme goto joni a critique la welalla mi bloquima en seedi bagage mi ala tan jaabodirgol e goɗɗo de nini réseaux sociaux min ko objectif mi arani ɗo si a faami objectif an o e yaadi sa faamali yaw lawol ma ngol kadi e wawata innugol e waɗay hunde fo hiɗande yimɓe wonɓe sabotude yummiraɓe ma waɗana ɓe vidéo critique enen hay sen jabaki ɓen ɗon on andi fiyon ɗum ko ɗum welni aduna on fo wata wonde nokku gotum fo wata wonde noone goto
ay ange goɗɗo wona nene goto mais o wonata none goto kala e hakkille mum kala e avis mum karejo ɗo ko fi ɗum min si a yaltini avis ma on mi monantako ma mi critiquatama mi yennatama mi adday avis an on avis ma on e avis an on jama on anday ko avis hombo ɓuri moƴƴugol donc sele wonɓe contre ɓe wona contre wonɓe pour ɓe wona pour yahen ko combat wonɗen ko compétition wonɗen donc famɓe ɓen ko public goto en fo jogi ɗen kala ko gonga hay fetuɗo no andi gonga donc awa taw yennanan goɗɗo fi goɗɗo critiquilan taw sabotanan goɗɗo fi goɗɗo critiquilan acceɓe waɗa vidéo ji maɓɓe ɗin ɓe yenna ɗon andi si 6 yalti na wowlowo ko moƴƴi on déjà ɓurata ndaarede ko arowo critique yenna on kon ɗon ndaaro ton donc min ko photo mi ƴetti ɓe mi yehi ha kaɓe woni ton goɗɗo nelanalan e goɗɗo conseil alan ko min tun e hakkille an ni mi yehi ha ka yummiraɓe woni ton mi tiirike photo min e maɓɓe mi posti kono mi tiirani mi posti ko fiyo jama on faalaɓe ɓe wallude ɓen andu awa tigi tigi o mi humpitike parce que bus noddila boto please ɓay mi acci ton ka pasan numéro on komi waɗi vidéo mini kala hiwɗoɓe boto please a humpitike fi maɓɓe lan faalaɓe naɓangol 50 000 lan faalaɓe naɓangol basin sifa ɗin piiji ɗo min mi humpitaki mare tuma mi humpiti o mi andinayo donc tawi mi wata yawgol ha ton mi ƴettaɓe mi adda mi andinali jama o mi tiri ɓe ɗon photoji min e maɓɓe mi publie baadi ɗin vidéo baadi ɗi photoji ɗo o yaali miɗo waɗi vidéo sina yawɓe interview ɓen yahuɓe interview ɓen fop hay woɓɓe journaliste ɓe noddila laɓe koya ki ndiya kono akiri botte plus walla meyida botte plus walla meyida minna mi ala accès e maɓɓe woɓɓe noddalan inalan botte plus poursuivre ya on justice minna justice ko hommo ko ala ko ɓuri justice Allah o minna gonga mi on ɗaɓɓude koko waɗana ɓe goɗɗum fittana ɓe gonɗi par ce que mi wallata goɗɗo mi falla goɗɗo kanko o waɗi peut être ko erreur o waɗiri donc mi ala haysila mari capacité sokkugol mo min mi tawretake ɗum ɗon quoi par ce que ko julɗo kan ɗimmojo a wonɗo horde ɗimmojo donc ɗin photoji ɗi mi ƴetti ɗon mi jiccike ɓey tiyella kadi ɓaylan jicci wolan jiccani goɗɗo ok siɗa arde hiwragol biro ma hara ko teddungal a jooɗoto waɗani jungo ma ngon hiwroɗaɓe donc honɗum mi waɗani ɗum ɗon ko hollugol ɓe jama on awa mi landike pardon quoi par ce que ko enen jamanu ngu jeunesse men o waɗi ɓe donc ko ɗum mi jiccani ko landagol pardon mi waɗi ni juuɗe an ɗen donc ɗum ɗon kadi woni ella au fait min lan hiɗi si mi waɗi hunde yo 60% yiɗu e mais mi yiɗa 100% yo yiɗu par ce que mimi aralhi réseaux sociaux convaincugol goɗɗo e mimi aralde réseaux sociaux convaincugol goɗɗo ko woni miɗo décidi kala ko mi waɗata si a jentike lan so tawi ɗa mari hakkil a faamayla so tawi ko a faamowo min noon mi faaminta ɗo de yariray ɓe kine ayyata ɗum no donc accite jama on ɓe critique lan acceɓe critique lan acceɓe sabota lan janɗinay lan ok voilà donc concernant interview ji nini ɗi ɓe wona ƴettede ɗum fof min mbimi addi ɓe Conakry ɓe heɓi wonunde min bote plus miɗo continue activité an o si goɗɗo noddino faalaɓe waɗangol goɗɗum o waɗaniɓe mi jonnay kono noon nasa ko wonara ko nokku gotum ɓe woni donc s'il vous plaît la famille piwu gotum mi sakkitoray ɗo watta goto yennan addana la lien ma identifie ala si goɗɗo yennilan ka page mum selumo toon ta identifianta addanan vidéo sina ɗum min mi bloquete an addu ɗon par ce que min mi darata goɗɗo ko yennatalan si a addi le lien mi sikkay koko wondi e haqiqa mi clique mi dara si mi dari mi tawi koko mi wona sabotede ma critiquede an gonɗo lan addande on an e waynodiri wassalam